Taskiki pantaknitaki kunikamas kaptasaki churutakaq fútbol tuqitaqa yatiyawinaka utki. Libertad gran mamoretamaq Leandro Saspe huparuwintay. Akan dirij qhipawhana tiriwa. Patunka kimsa qallqonmaraniwa. Nias Boliviana natan yatiwa. Kunataq Oriente Petrolero tamana natanqa. Carlos Lambe hupaq haniw Atlético Tucumán taman qhaniti. Nias akatamaq hupar hikisinkam sasaw redes sociales toqet hupar sawayi. Ukat Lambe hupaq hikisinkam paisuma sasarakiw Atlético Tucumán tamar sawayaraki. Hichaq Lambe hupaq Bolívar tamaru purirakispa. Manuel Neuer hupaq kayupta kasitayna. Hupaq Alemania Copa del Mundo Qatar pawaranqa patunqa payan llantawit qaqsu yasisinuq samart askanwa. Ukanq esquías kasinwa ukam chikirpuritayna. Hichaq hupaq operayas qewa. Ukan pirus aka temporada haniw Bayern München tamam alatañat qhaniti. Masuroq Copa del Mundo Qatar pawaranqa patunqa payan llantawinq cuartos de finalanq panatawiwit hawayi. Nayrita natawinq Marruecos tamaq magol chusaroa Portugal tamara tipawayi. Sapa gol Youssef Enesiri hupaw pusitunqa payan Qatar chantawayi. Uka masinq Marruecos tamaq semifinal sukan qewa. Ukat Inglaterra tamaq pagol mayeroa Francia tamampa tiphayasiwayi. Nias nayrit golaq Francia tamatakiw purinqa. Aurelien Tchouameni hupaw tunqa paqarqun Qatar gol chantanqa. Ukan pirus Harry Kane hupaw pesqatunqa pusin Qatar penalat Inglaterrata gol chantarakinqa. Ukaroq Francia tamatakiw golaq purinqa. Olivier Giroud hupaw paqarqunqa kimsa qarqun Qatar gol chantanqa. Ukat Harry Kane hupaq kimsa qarqtunqa payan Qataroq penal hanu chantaña tiwaykiti. Uka mipanq hichaq Francia tamaq hutirpa chawru Marruecos tamam kimsa haypur tukuy anatawil puriñataqa natasqani. Uka kiw hilat kullakanaka yaqhurkama ma hach'aruntawi taqnitaki.